Башкортостан Республиканың халық музыка құралдары милли оркестры. Солист Евгений Чугаев. Художество итаксы һәм баш дирижер Шейхзада Бабич исемендәге Яшьтәр дәүләт премия лауреаты Линар Дәүләтбаев. Друзья, как же не хватает нам ваших аплодисментов. Йылы күз караштарыгыз, алкыштарыгызды шул тиклем хагындык. Әйткәндәй, һеҙҙең менән осраштырып торган Башкортостан 24 телеканалына олы рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Да, наш настоящий творческий партнер – телеканал Башкортостан 24. Зәңгәр экрандар аша аралашып торганга күрә, беҙҙең тамашасылар һаны ла арткандан арта бара. Да. Если посмотреть на наши концерты, записанные на телевидении, то становится понятно, насколько они разножанровые по аудиторию, стилю. И, конечно же, это баян-шоу, сольный концерт Рифата Шарафетдинова, сказка для детей «Маленький принц», концерты Национального оркестра народных инструментов и Государственной академической хоровой капеллы имени Тагира Сайфуллина. А название концерта группы «Аргамак Шоу», покоривший мир, стало пророческим. Ведь совсем недавно, во время самоизоляции, они стали лауреатами первой степени в международном конкурсе «Серебряное кружево». С победой, Аргамак! Салам, достар! Әйдәгенәл дәшләре кенә ултырабыз телевизор алдыларында. Кешелектің яқшылығын тоя біл, Удурыныңды тап хині балы ерілі. Хин бирешмә, Бұл дүнияның матурлығын көре біл. Кешелектің яқшылығын тоя біл, Удурыныңды тап хині балы ерілі. Хин бирешмә. Дүнияла бізге вақыт берілген, Кімдің тұрмышы бейбәрі көзілген. Яшәк эшлә, ярық яллый тәбіл, Бәхеткә етә бер аршын ер. Тормышыбыздыра ысрактардан, Қасырға кәрәк бысрактарының. Юқа башында хин қатырма, Хатирәләр булһын қартайғанда. Бұл дүнияның матурлығын күрә бел, Кешелектің яқшылығын тоя бел. Удурыныңды тап хині был ерді. Хин бирешмә. Бұл дүнияның матурлығын күрә бел, Кешелектің яқшылығын тоя бел. Удурыныңды тап хині был ерді. Хин бирешмә. Бұл дүнияла кеше тик қонақ, Яшәп китә һуңынан тупырак. Шуның өсөн һақла һин йәнеңде, Мәңгелектә табыр оҗмактарҙы. Ихлас булыр кәрәк һәр кешегә, Хөрмәт ит, ҡарама кейеменә. Йышары кояш тирәләй әйләнә, Өлгөрө дөньяны күрергә. Был дөньяның матурлығын күрә бел, Кешелектің яҡшылығын тоя бел. Удурыныңды тап һине был ерҙә. Хин бирешмә. Был дөньяның матурлығын күрә бел, Кешелектің яҡшылығын тоя бел. Удурыныңды тап һине был ерҙә. Хин бирешмә. Матурлығын күрә бел, Кешелектің яқшылығын тоя бел. Удурыныңды тап хине был ерҙә. Хин бирешмә. Бұл дүнияның матурлығын күрә бел, Кешелектің яқшылығын тоя бел. Удурыныңды тап хине был ерҙә. Хин бирешмә. Достар, бирешмәйбез, әлбиттә. Беҙҙең халҡыбыҙ бер ҡасанда бирешмәгән, бирешмәй һәм был ғына нәмәгә бирешмәйсәк тәйбет. Ни өсөн? Сөнки беҙ бергә. Беҙ берҙәмлектәкез, беҙ ҙә бөтәкез. Дәртлерәк ултырабыҙ, зәңгәр экрандар алдында. Ҡулдарҙы бейегерәк, сәпәкәй итәбеҙ. Ана шулай. Руки выше. Ана шулай. Һәр саҡ күңелебеҙ, алсаҡ булайыҡ берҙәм.
Туйында үстем хакмар хывын эстем Яйыктыла кистем тупланып унда Көздө бейик Урал тауынан Урмандан даланан Бай башкырт сапа алган Туган иле хакына Alsak bulayık birden Bul hakta türlü yerden Karı tavha rambol yerdere biz Big dur Kurhan hem silebe Ural batır yerdere Арғымақ түркімі, етәксі Башқұртстанның ат қаданған артисі Ринат Рамаданов. А сейчас вспомним значимые события, которые ознаменовали 81-й концертный сезон. Мне он запомнился тем, что в филармонии состоялась презентация нового рояля Стэнвей. А я помню прекрасный фестиваль «Классика над Белой рекой». Он собрал огромное количество участников с разных городов России. Также в малом зале было очень много концертов музыкально-литературного лектория. Также стартовал новый проект «Поговорим», в рамках которого под музыкальное сопровождение читали великие произведения разных жанров. В феврале этого года Национальный оркестр народных инструментов исполнил симфоническую сюиту римского-корсакова «Шахерезаду», показав, что классика с национальным оркестром может звучать по-новому. А мне понравились джазовые концерты для всей семьи, организованные ансамблем «Орлан». Кстати, концерты симфо-джаз-оркестра всегда проходят с аншлагом. Мы все праздники встречали вместе. Это Новый год и Масленица. Подарком к 8 марта стала презентация акапелла группы «Эхо Уфы», а также юбилейные и сольные концерты, гастроли. Все-таки главное событие сезона – это полувековой юбилей легендарного коллектива Государственной академической хоровой капеллы имени Тагира Сайфуллина. Сегодня капелла на сцене. Колокольчики звенят, барабанчики гремят, а люди-то люди, ой, люшеньки люли, а люди-то люди, на цыганочку глядят. Я пивунья, я певица, ворожите, мастерица, бам-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 бам. Вези, не жалей, со мной ехать веселей. Стриготуня белого, под калиткою моей, скачет толстая сорока и пророчит мне гостей. Колокольчик небывалый, у меня звенит в ушах, тут зари сверкают далы, серебрится снежным кралем.
Государственная академическая хоровая капелла имени Тагира Сайфуллина, художественный руководитель и главный дирижер, лауреат Государственной республиканской молодежной премии имени Шейхзада Бабича Алсу Хазбиуллина, солистка Татьяна Чулина. Шамиль Ибрагимов, Уралым. Солист Алмаз Сирусин. Уралы қайы көкке өреліп, алықтардан балқып тұрағым. Ай Уралым, менің Уралым, туған ерім ғазиз Уралы қайын мақтанатын, ерекке тәртіп Ай Уралым, енеді ойдарым, ені сәмідей güzel Уралым.
Башкортостан Республикаһының Таһир Сайфуллин исемендәге Дәүләт Академия хор капеллаһы. Һикәм беренче иҗат мизгеле юбилейдарға бик бай булды. Бик күп иҗади кисәләр, төрле юбилей тамашалары узды. Үкенечкә каршы, һуңгы вакыйгалар белән бәйле бик күп юбилейдар үткәрелмәй калды. Әмма өр-яңы һикән икенче иҗат мизгелендә барлык концертларыбыз, бенефистарыбыз, юбилей кисәләребез мотлак сәхнәлә, ошы күркәм сәхнәлә зал тулы тамашачылар белән бергә үтәр дип ышанабыз. Бүген сәхнәбез түреннән юбилейдарыбыз үзләренең моңлы сәламдары менән сәламлый. Каршылыгыз Башкортстанның атказанган артисты Сәйдә Ильясова. Саптарды икке төшерәйем, тауған аулама мен кайтайым. Сәңгелдәк басманын бер үтәйем, ашкадарым атакланайым. Алысы тырман, тауған авалым, һиңә йәелгән йөрәк тамырым. Кайда йөрһәм дә һагынып кайтам, каршы ал мине. Олылардың хәрін білішейім, күстен әсәрді өләшейім, яндықтарым менен күрешейім, өткендерді еске алайым. Алысы тырман, тауған авалым, һиңә йәелгән йөрәк тамырым. Кайда йөрһәм дә һагынып кайтам, каршы ал мине, яп-яшел урам. Шәкрәләргә сыгып адашайым, истәлеккә гөлләр йәйәйем. Тауган яктың алсын güzelligin, үзем менән алып китәйем. Алысы тырман, тауган авалым, һиңә йәелгән йөрәк тамырым. Кайда йөрһәм дә һагынып кайтам, каршы ал мине, яп-яшел урам. Алысы тырман, тауган авалым, һиңә йәелгән йөрәк тамырым. Кайда йөрһәм дә һагынып кайтам, каршы ал мине, яп-яшел урам. Алысы тырман, тауган авалым, һиңә йәелгән йөрәк тамырым. Кайда йөрһәм дә һагынып кайтам, каршы ал мине, яп-яшел урам. Сәйдә Ильясова, Халид Фатихов. Мин бәхетле дип әйтәм дә, ышанам шуға үҙем. Һығылып иларсак тала, һығылып иларсак тала, ялмая балҡый йөҙөм, балҡый йөҙөм. Шулай ышанып яшәйем ғүмерем буйына. Тик төндәрен генә йәнем, төндәрен генә йәнем, йәнем һағышыма яна. Мин көслөмөн дип әйтәм дә, тагы ышанам шуға. Йығылып ятырсак тала, йығылып ятырсак тала, китәм мин сығып юлға.
ағышымайына. Тек түндерін гіне енім, түндерін гіне енім, енім ағышымайына. Мен яратам деп әйтем де, ышанам шуға тағы. Түңіліп бүткен сақтала, түңіліп бүткен сақтала. Көңілде хистер новы, һинең новың. Шулай ышанып яшәйем гомерем буена. Тик төндәрен генә янем, төндәрен генә янем, янем ағышымайына. Тик төндәрен генә янем, төндәрен генә янем, янем ағышымайына. Янем ағышымайына. Янем Сәхнәбезнең йондызы Башкортстанның халык артисты Әлфия Йолсурина. Уверена, и вы вместе с нами аплодируете нашим юбилярам. Браво! Этот год особенный для нашей страны. 75-летие Победы в Великой Отечественной войне должно было ознаменоваться грандиозным праздником. Но жизнь несла свои коррективы. Мы вынуждены были отметить эту дату не так, как планировали. В условиях самоизоляции наши артисты организовали онлайн-марафон «Мы помним». И каждый день на просторы интернета лились песни и стихи о войне. И, конечно же, 9 мая организовали настоящую поездку на полуторке фронтовой бригады, где поздравили ветеранов с наступившим праздником, с праздником Победы. Этот праздник всегда будет в наших сердцах. Мы преклоняем головы перед великим подвигом нашего народа, победившего фашизм. Ветерком колосья хлеба гладит тишина. Много лет под нашим небом не гремит война. Затянуло время раны на лице земли. К обелиску ветераны внуков привели. И стоят творцы победы, грудь в медалях, орденах. Только видит внуку деда слезы на глазах. Вспомнил дед минуту эту, путь победный свой.
как с боями шли на запад к славе боевой. Не померкнет доблесть, да будет жить в веках. Подвиг ваш во имя мира сохраним в сердцах. И стоят творцы победы, грудь в медалях, орденах. И увидел внуку деда гордость на глазах. Не забудем мы уроки страшной той войны, укрепим мы оборону, мощь родной страны. Пусть шумят колосья хлеба, полные зерна, пусть под нашим мирным небом не гремит война. И стоят творцы победы, грудь в медалях, орденах. И увидел внуку деда радость на глазах. Артур Шарипов. Ave Maria,
Народная артистка Республики Башкортостан Индира Асадуллина, Гульшат Гирфанова. Ночные поезда у полустанка напомнили сожженные мосты. И медленное, медленное танго откуда-то плывет из темноты. И чудится туманы, как в дымке, лицо твое, склоненное ко мне. И кружится, и кружится, и кружится пластинка в обратную, как память о войне. Танго у разбитого танка, у полустанка звучит в тишине. Тайна, все, что было, то тайна. И эта встреча случайна, как сны о войне. Нам песни на смертельную атаку, нам ярость, чтобы драться за троих. Нам после боя медленное танго, чтоб этот страшный ад забыть на миг. И в отблеске ракет сближались лица, и мимо пролетало воронье. Как будто бы от смерти я лихо прикрыла сердцем сердце я твое. Танго у разбитого танка, у полустанка звучит в тишине. Все, что было, то тайна, и эта встреча случайна, как сны о войне. Ночные поезда у полустанка стоят, как часовые на посту. И медленное, медленное танго куда-то уплывает в темноту. Не знаю я, где ты, кого голубишь, но голос твой я слышу наяву. Так смойте же со мною это танго, люди, и слушайте звенящую листву. Танго у разбитого танка, у полустанка звучит в тишине. Все, что было, то тайна, и эта встреча случайна, как сны о войне. Флорида Иркина. Dünyağına, dağlar aryağına gitti aldan tutulur yoluna. Her tanhayın ese haber güttü Gülnur kayık aziz oğluna. Düşmanlardı kırıp arıflandan İlkeyle sitte alıktan Azatlığın yaklap tuğanlardır Başın aldı aldap alıktan
Dilgilendi yeni esenin Düşmanlardı kırıp arıflandan İlkeyle silde alıktan Azatlığın yaklap kıvganların Başın aldı haldan balıktan Uğrap kayttı halda kılgan yerge Sala senin gülün ulanır Kaynar yaşı tamdı manglayına Yumuk güdün aziz ulanır Düşmanlardı kırıp arıflandan İlkeyle sitte alıktan Azatlığın yaklap doğanlardır Başın haldı haldan alıktan Düşmanlardır kırıp arıflandan İlkeyle sitte alıktan Azatlığın yaklap doğanlardır Başın haldı haldan alıktan Башкортостандын халық артисі Радик Вәл-Мөхәмәтов. Дәһшәтле һугыш елдары безнең илебезнең күңелендә мәңгелеккә уелып калды. Халкыбызның олы батырлыгы, туган илгә булган көчле мөхәббәте безгә бөек еңү килтерде. Һин һүнмәҫ нурым, рәссәй илкәйем. Һин үлмәҫ йырым, рәссәй еркәйем. Һин ак яҙмышым, ғүмер балҡышым. Һиндә яңғырай дуҫлыҡ балҡышым. Сәхнә өҫөрөндә филармониябыҙҙың ҡурайсылары, Башҡортостандың атҡаҙанған артистары Рушан Биктимиров, Азат Биксурин. Vallahi yürümet, kula gümüş iremet. Vallahi yürümet, kula gümüş iremet. Yanayım tip yanıma gül hadise kulle iremet. Yanayım tip yanıma gül hadise kulle iremet. Para
Башқұртыстанның халық артисттары Римма Амангильдина, Азамат Тимиров. Қаршалығы достар, сахна түрінде Рифат Шарафуддинов һәм Халид Фатихов. Дим буйында бүдре талыға, қонып сайырый сандуғаш. Сандуғаш мұңы уята, мені алысу таңдуғаш. Сандуғашлар мұңлы сайырый, таңнарда дим буйында, бала шағым езе қалған, дим буйлары уйымда. Дим буйында бүдре таллар, суында yüze қазылар. Yüreğimdeki savaşını kimler güne sığalar. Sanduğaşlar mumlu sayırey, tağlarda din buyunda, balaşağım ezi kalgan, din buyları uyamada. Din buyunda büdre tallar, sızlığa tamınar. Sanduğaş kebek sayraşıp, yeşi bəxtli barlar. Sanduğaşlar muğlu sayırey, tağlarda din buyunda, balaşağım ezi kalgan, din buyları uyumda. Sanduğaşlar muğlu sayırey, tağlarda din buyunda, balaşağım ezi kalgan, din buyları uyumda. Үмітлі ерсібіз Рифат Шарафиддинов, Башқұртстанның халық артисі Халид Фатихов. Салдалала армыт таудар, түйеккіне ері Башқұрттың. Түн йықымды біліп ұяттың да, жүрегімді неңе ярғыттың. Ұрағалар хин қайдан тейіп, ғұрur ғына батып қарап тұрам да, ирейіп де, бірсе келеніп де, Башқұртыстандан тейін, Уралдан. Урал таудың итегінде балқый бір ұжмақ илі. Келген кіші қойырын қала, Юк ерде теңі, юк ерде теңі. Гүл бақсағы туған елім сәске ата нұрланып, андуғастар олтан мүлбән хайра елден мұңалып. Гүл бақсағы туған елім сәске ата нұрланып, андуғастар олтан мүлбән хайра елден Güzel zatlar labında, yengen periştege. Yetmişin erli yigitler, onganlar her iştele. İşte onganlar, gül baksağı tuğan ilim seske ata nurlanıp, handuğastar altan veren hayra ilden mumalıp.
oңalır Ural Bakır var iftarı Bugünde ilim kanlay Yerim git maydanı topalar Milletimi deyip yaralay Millete yaralay Gül baksahı tuğan ilim Seske ata nurlanıp Andu gastar oldan bilen Hayra ilden olmalı Gül baksahı tuğan ilim Seske ata nurlanıp Andu gastar oldan bilen Hayra ilden olmalı Gül baksahı tuğan ilim Seske ata nurlanıp Andu gastar oldan bilen Hayra ilden olmalı Gül baksahı tuğan ilim Seske ata nurlanıp Andu gastar oldan bilen Hayra ilden olmalı Gül baksahı tuğan ilim Seske ata nurlanıp Andu gastar oldan bilen Hayra ilden olmalı Andu gastar oldan bilen Hayra ilden olmalı Далан эстрада төркемі. Фархат, ты обратил внимание, сколько на нашей сцене появилось новых артистов? Конечно, Зульфир, я думаю, что наши зрители это тоже заметили. Молодежи у нас много, на пятки наступают. Того, гляди, Зульфир, мы с тобой перейдем в ветераны. Конечно же, перейдем рано или поздно. Ну а сейчас мы только радуемся, какие ребята выходят на нашу сцену. Да, 81-й сезон открыл много новых талантов. И значит, у нас есть будущее. Конечно, новые имена всегда вдохновляют, но и подстегивают наших мэтров сцены. Ведь им затылок дышат молодые таланты. Конечно. Ну, а сейчас мы с тобой увидим и молодых, и аксакалов нашей сцены. Встречайте на сцене Башкирской государственной филармонии новые голоса. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feeds? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shores? What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about vowing peace? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war?
Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shores? To dream, we used to glance beyond the stars. Now I don't know where we are, although I know we drifted Сабина Кучаева, Резана Актаева. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici l'OSOS d'un dernier en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'ai pris loin à trois oiseaux. Tu suis mon de ma mort. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais ça te plaît pas, pleure Je te jure qu'au fond de la vie, avec le bon de Sinel, j'ai comme des envies de mettre à ma force. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers l'amour. Autour de l'univers, j'ai pas envie d'être heureux, mais trouve l'au-dedans. J'ai pas envie d'être heureux, mais trouve l'au-dedans. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. J'y crois des caps des zones venus de notre monde. Oh, de l'univers, j'ai pas envie d'être heureux, je suis mal de ma peau.
Ильдар Абдуллин. Gözlerde, gözlerimin yürekte Havdunya kilmeyen aman Yok ise bula gittin Bir kuruda sirittin Muhabbet tutarında yanan kutten Karşındayken baram Hislerde yırgahalam Yana yana yürek Minnet gerek Kulundu bir kuluma Bulana yanında Yana yana yürek Minnet gerek Kulundu bir kuluma Bulana yanında Hayımda da alıp birem Hinyalarga minedir Kutten Dingizlerdi min kisermen Utkavga min kerermen Kunglim hinegine kütte Kutten Karşınayken baram Hislerde yırgahalam Yana yana yürek Minnet gerek kuluma Bulana yanında Yana yana yürek Minnet gerek Kulunda bir kuluma Bulana yanında Yanında
kuluma Bu günah yanında Yana yana yürek Minnetin kerek Kulumda bir kuluma Bu günah yanında Yana yana yürek Minnetin kerek Bu günah yanında Yanında Hizdi hağınıp, yüreği yangan Timur Ramazanov. Uydarım Күктерге ашқанда Енді хистерім ташқанда Хистерім Толқындан сығалмай Өкенеудерден мен тын алмай Көз алдым Сен мені ұнықтың Көз алдым Bütünlей жоғалдың Көз алдым Мен бір өлдім қалдым Неге менен шулай көз алдым Көз алдым Сен мені ұнықтың Көз алдым Bütünlей жоғалдың Көз алдым Мен бір өлдім қалдым Неге менен шулай көз алдым Darında sılandın Yağmur menen birge ilanın Bir dümenге kıymat Hıraudarga dik yuk yavaktan Көз алдым Сен мені ұнықтың Көз алдым Bütünlей жоғалдың Көз алдым Мен бір өлдім қалдым Неге менен шулай көз алдым Көз алдым Bir bütün bulgan был Eyüde Bir bütün bulgan mühabbette Kaydak bu Yayım inden işlep Unutam tip kaydarga gitem Көз алдым Сен мені ұнықтың Көз алдым Bütünlей жоғалдың Көз алдым Мен бір өлдім қалдым Неге менен шулай көз алдым Көз алдым Сен мені ұнықтың Көз алдым Bütünlей жоғалдың Көз алдым Мен бір өлдім қалдым Неге менен шулай көз алдым Көз алдым Мен бір өлдім қалдым Неге менен шулай көз алдым Талантlı muzikantımız Rizana Aktayeva İskender Gazizov. Hin
ышанма, әгәр бер көн килер, ул башканы һөйә тиһәләр. Хәнияр кеүек халкын ялган күҙләр, йөрәгеңә килеп тейһәләр. Тик ышан һин минең һөйүемә, көт кистәрен көт һин таңында. Мин атылган йондоз юлдарынан, киләсәкмен әле яныңа. Һин ышанма, ул башканы инде, көтмә башка етте тиһәләр. Һин ышанма, әгәр бер көн килеп, ул дөньянан китте тейһәләр. Тик ышан һин минең һөйүемә, көт кистәрен көт һин таңында. Мин атылган йондоз юлдарынан, киләсәкмен әле яныңа. Тик ышан һин минең һөйүемә, көт кистәрен көт һин таңында. Мин атылган йондоз юлдарынан, киләсәкмен әле яныңа. Тик ышан һин минең һөйүемә, көт кистәрен көт һин таңында. Мин атылган йондоз юлдарынан, киләсәкмен әле яныңа. Тик ышан һин минең һөйүемә, көт кистәрен көт һин таңында. Мин атылган йондоз юлдарынан, киләсәкмен әле яныңа. Мин атылган йондоз юлдарынан, киләсәкмен әле яныңа. Киләсәкмен әле Башкортостандың халық артисі Азамат Темиров. Қаршалығыз Башқұртстанның атқаданған артисі Лилия Ишімярова. Яңғыз ұдғаны ябдар, еңхід атқан таңдар, көңілдерге керген күд мұңы. Ұнытылған инде, тәуге үйген ердер, дүние мәшәқәті толар. Үккілі
Башқұртстанның халық артисі Халид Фатихов, Лилия Бектемирова, Фәдис Ғаниев. Yalғышlar aşa Min taptım izlep seni tırmışta Ondaşmağına, baldaşmağına Tırmış yolunda bürük yalğışma Yanıma gelip yaratam deyip Dengige kalşı durmuş yolumda Yaşasım kile süyülüp güne Süyülüp güne senin yanında Senin canın minde iken Benim canım sinde iken Bezi gövür bütün iken Senin canın minde iken Benim canım sinde iken Yoğalma yolumdan ilken Senin canın minde iken Benim canım sinde iken Bezi gövür bütün iken Senin canın minde iken Benim canım sinde iken Yoğalma yolumdan ilken Келгенні күтіп Ешемик бірге кел бұлы ғалі Yaşar şoklarda, yaşnar şoklarda Siyu nazlarga biz tuğlayğalı Şuşu jırыбыз, yürek жылыбыз Біздің жанларына жылытып өтсін Ağır şoklarda bizge sarılıp Жанларыны сүйіп һәм назап өтсін Senin canın minde iken Benim canım sinde iken Bezi gövür bütün iken Senin canın minde iken Benim canım sinde irken Yoğalma yolumdan irken Senin canın minde iken Benim canım sinde iken Bezi gövür bütün iken Senin canın minde iken Benim canım sinde iken Yoğalma yolumdan irken Yoğalma yolumdan irken Татарстанның һәм Башқұртстанның атқаданған артисі Лилия Бектемирова. Татарстанның атқаданған Башқұртстанның халық артисі Фәдис Ғаниев. Башқұртстанның атқаданған артисі Лилия Хазигалиева.
Рөстәм Ғандалипов. Татьяна Мутафи. Башқұртыстанның ат қаданған артисі Евгения Цыпина. Башқұртыстанның ат қаданған артисі Әлия Нұрғалиева. Регина Баракова. Александр Довганюк. Филармониябыздың бейеуселері. Yaşayım, бұл тұрмышты тәмләп өсә, мені күңеліме йыйып барам дөньяя мен. Йөрәк менен яшәйем, бер нимәгә лә бирешмәйем, юлда шатлыктар, бәхеттәр өләшәмен. Таба белгәндә бәхет үҙеңә ишек аса икән.
Хыял ебіне сирдім Күнді таң атқанда мен ирдім Бәхет ұйқылы бұнда екен ол иргем Яшау ұлғыр бәхет Достуған менен бірләшіп Яшау ұлғыр бәхет Дүнияға бәхет іләшіп Яшау ұлғыр бәхет Достуған менен бірләшіп Яшау ұлғыр бәхет Дүнияға бәхет іләшіп Dur bәхет Достуған менен бірләшіп Яшау Dur бәхет Дүнияға бәхет іләшіп Яшау Dur бәхет Достуған менен бірләшіп Яшау Dur бәхет Дүнияға бәхет іләшіп Яшау Dur бәхет Дүнияға бәхет Башқұртыстанның ат қаданған артисі Диана Ишниязова. Birişme dostum Hingə oңы қолым Biz birge bulhaq Oңar haq yollar Иңе ердарым Yürek nurlarım Хыялға білем Ağır helalim Көңілді түшер Dünya uğurluklarına yüklüslü gayretteyen küssen Әйін яша Тудып қаршы елге Әйін яша Өз етіп әр кімге İlahi dünya bizi yarata Yaktı dünya bülek unutma İlahi dünya bizi yarata Yaktı dünya bülek unutma Нисек түзерге яшен ямғырға Кояштан ебек Хинен яшенге Нисек яшәргә йөрәк эшенә Аллаһнан һорап ялбарган мәлдә Бел ул ишетә Китүслегін арысын тәңдер қара қойғалар келтірі Әйін яшы түзіп қаршы елге Әйін яшә үз итеп һәр кемгә Илаһи дөнья
unutma. Yuvagibin yok, dedi yaratma. Yaktırdır yar bu hep unutma. Birişmedi hinga kolları, hinga yırdarı, yürek kursarım. Только жить, не унывать и быть вместе. Мы закрываем 81-й концертный сезон. Надеемся, что очень скоро встретимся с вами непременно в этом зале. Һәм беренче иҗади мизгел безгә яңгыса, ситтән торып иҗат итәргә өйрәтте. Һәм безнең рухлы, моңлы, көчле иҗади команда Башкорт дәүләт филармонияһы һезнең менән без бергә. Нам кажется, что 81-й сезон останется в нашей памяти как яркий, полный открытий сезон, в котором мы нашли пути к вам на расстоянии более 1,5 метров. Льется музыка из сердца мира. Ритмы бьются своей эпохи в такт. И летит по череде созвездий, Догоняя главный свой антракт. Входит сезон, не прощается он. Будут рассветы, встретимся вновь. И новая песня мира зари, и вдохновение разбудит любовь. Аплодисменты и мировой свет. Это наш мир, вечный дуэт. Мир вдохновений, сказочный мир, Где каждый зритель и друг и кумир. В новом сезоне встретимся мы, чтоб поделиться светом любви. Новая песня ворвется в храм и озарит путь вперед мечтам. Rəbbəllikdə ötkən bir gölgə, hiss ayrılmaysa buldur birgə. Тамашасын ысыраштырды көйдән, яңы үрдәр көйдә бит бирдән. Avullaşmaydık bir irtərək, yırlanmağan yırlarlı kötügül. Ne yardımdan güler aldın günden, hasraşlandık ikli huzuruna. Yüreği benden var yılının, yüreğinde benim tamaşası. Bunu kabul edin kıymatla, yanır dergide bir dalga. Һәр икенче иҗат мизгелендә ошо залда очрашырга язһын. Сау болайық, достар. Artık bizim var yılının, yüreğinde benim tamaşası. Bunu kabul edin kıymatla, yanır dergide bir dalga. В новом сезоне встретимся мы, чтоб поделиться светом любви. Новая песня ворвется в храм и озарит путь вперед мечта.